kan ngalel US presidential campaign Joe Biden le Trump te debate voi khatna chu hazo ta phot in lo clear ve theu ka ringa an debate hi akipakoyen kan soivek seng lovanga kan channel men hlut saktu te pualin atlang pui kan han lor dun dunanga kan man rem chan le chipchiar dewati chhuale te kan tum don nia chumi ma in te tang Supreme Court nominee chungchanga Donald Trump chuan US Supreme Court seat hi aruaka no kha chuka nani Democrat sohian an soisel peilutuk Senate le House kan nei ami Barrett hi mai chero pui taknen ka ria heko ta justice lo ni to te ang thovina tha ni election a kan chaka Supreme Court nominee da hi kan phuani atia Joe Biden a chuan election results kan ngak turania mase eng ma hi kan ngak theilo wani hi Obamacare te kan riat Affordable Care Act ti bo an tumna mai ani atiani ole kan thupuya lu tangule debate thruai tu Chris Wallace si pati ti thiam tak mai ania thil hi a hria in zo khan hi a hre thei hle ani putram puya ka lo tran deuh nge moni Donald Trump kha khuna petlem deuh zok ni ten ka lo ngai dewa chuti chungchuan President Donald Trump hi chu patong thei takani boka a soi tal zel kha achang chuan kanui le ringot thina ni Joe Biden thu soi lai voi enge mozat alo ti buaya om lowati deuh chuan alo hnial tum ngal zel maya debate kalphung abo pel dewem o ati theibok moderator Chris Wallace an akhap ngun khopa Joe Biden point voi khat chu shorap ati ngen ka ria Cleveland Ohio lama minute somko chung hi boruak lum mai ponelo atang lea laitar han chita al ngal pop theidin muna a om reng hi ni rengot mai ni Joe Biden an Supreme Court nominee chungchang soyatum chu Donald Trump an alo norbuai chena ati ngai na hello would you shut up man an tile phota COVID pandemic a soile Trump alo ti boy lea would you just shush for a minute an tile hetia han thlir thuak hian President Donald Trump hian debate box atangin Joe Biden a khan engma soi theilo turati boy hrim kha atuma angle ni Joe Biden apon thei ang tok chuan soi vengia la a point du ang chu soi thei ta big lo ni ina ngai thei tun tuma an debate hian Supreme Court chungchang te COVID thrileng an do du dan te Donald Trump an tax a chung kim lo ti te business an kalpui dan tur le Black Lives Matter ti vela hunaral zo tamaya atop lama Donald Trump chuan hunalo om ti in Biden a chu chau hlea mase an hunina dai tangang lawani kha debate tingai nom tu berzinga pakhat chu New York Times in Trump an tax a pek that lo thu dollar zasari somnga chau pe ni a soi chu moderator Chris Wallace an haron zot khau mai khania heti lai tak hi chu pon boruak ni se anin nek du mai ome ti turani Donald Trump an a million tel tax a pek thin sia asoya kum khatan million somthum pariat zeta pek thu asoya ni Biden ala chuan a tax pek na le kha phor turin alo ngiat Trump an nakina in la muthuayang tuna ni lovin ati Donald Trump hian tax code manatuman yang a ti in Biden hian alo ti elvel putrama pon du lovin politics kan lu tak ma in tax law chungchang kan soyen hi ke hi ma nia sumdong hlotling private developer kani atiani tax chungchang Donald Trump thu soi chu hetiang deuh hi nia kan soisualem o ka helova kan soisual deuh tani le yan hriat thiama kan ti don nia Joe Biden ati khan tax bill an pass zeta na tho tur tam tak min nu chia ani rengot mai engkim mai boina ka mu chau hi left wing ho min nu chia fekani right wing ho ni lovin America hian remna omse ka duwa antifa le left ho boina hi anma ni ching fel se ka ti khop mai ti in white supremacists le militia group te adem thua soi bokani zirna chungchang an lut zuaya Donald Trump chuan mi pui hi ente u mitam tak thil thalo zirna mai turin dollars tam tak kan choi America ram hlutna tung nung le tur hian kat chedon ani ati Joe Biden a ve thung chuan tu ma in engma zirtir na chia anin pelo Donald Trump hi racist ani hi racial insensitivity hi a om ve hrim mitam tak chuan midang feeling city na tan du lo ma se lo thei lovasiam tuan omani
naupang hi an en hniam le an en san tur zirtir hanan ngai lo ma se he in zirtir na hi a om tlet si ani mi then khat chuan sum an nei lo wangin anin en hniam then khat le in an rin na adana wangten ti in Donald Trump chu resist ti in a puwa kan hnunga George Floyd thina le akai hnoi po soikai chhozelin Biden a chuan George Floyd le Breonna Taylor Cup hlumtu te hi hreman ngai peaceful protesters te ti boya thalo atia Joe Biden hen BLM a tran chuang lem lo ni in a langa ma se police te chuan chena sazual te chu hrem se tha ti thua soi ve tho mai peaceful protest ti tongkam hian putrama ngenga chhun ngang aniang angoi hle theilowa peaceful protest ani kholaya mi in loram bungrua anti chiat sak mi an that mi dor le eizon na an hal sakasin Joe Biden le apol te hian law and order hi an soi moi du lova an ken ko peilo bok law and order hi ke chu tha ka ti ber mi puite u tha in ti vem ti in a oki po atang hle ni a soi zela Joe Biden hian boruak tha omadu lo ho u tang howila boruak tha siami tu mang u po ati du mi lo mai al to sa petrol le bela kang na sa zual so turin protestor te hi afui porani ati ani covid chungchang po hi anin chapchar na ti pui tu ani ve bok Joe Biden chuan Donald Trump chu panic nei ania covid-19 chungchang soya piang in atal boy zel stock market a thlir pona phudor zel a chan chu mitam takan thi to a mitam tak an la thi zel don sia eng ma ti theya nei si lo ati ani Donald Trump chuan sang ni pakwa swine flu alen chiam hun Joe Biden a vice president hun lai mangkhan kaplet vele in Joe Biden hi covid emo vit lo emo athu soi oila chuan tun a hian kan la thi hnem hle zokinarin omani noi ni chau po ni lowang China thiam lowani he thil hi thleng mi lo turania atia Joe Biden na lo thlir kar Trump khana ngak zela virus lo thlen meu chuan a chet lai to sia lo tile zawa Donald Trump chuan Joe lo ngoi mai te khati hun lai khan ibang kara tang poni ron chuwa ngam lo kha in noya tangene ni kha iron pot zu ani an ti chu Biden atuar to lo ani America president zong a lak tlak lo perini atia putramala duai bik lo Joe nang chuan it hisena tel tlat lo wangin kan thoang chan ve poi thok thei hlei nem ati ve sia bokani anin kap na ton ve le ani ti chuan text chungchang an soilai khan Donald Trump apon Biden le afapa e ruk na chungchang a soilang chowa chu Biden a chuan chil moya tu memoni Joe Biden a chuan kafapa le American military te chungchang i soikha kafapa hi Iraq a omthin Bronze Star ni in conspicuous service medal adonga sin atia chu vele Trump a chuan Hunter Biden ni mo iron soi chu ifapa biu chu ka hrelo Hunter chanchinero ka hrelu tuk cocaine mangthina ni Vice President ini ma khan eng na ma nei ngai lova Izara China Russia le Ukraine te hausak na hantel ok kha atia Joe Biden po hen aphakwal hlei thei lo aniang kafapa hian draksa khoi ngei thin ma se asim na po athok tangeya ka chuang te sin atia ni Donald Trump chuan Hunteran Moscow Major no pui hne na tang khan million 3.5 loi adong khania kha enge phuna helo po soitura tam mai atia Joe Biden chuan Russia ka fapain eng ma ti suala nei lo ati putramala chuan ifapain poisa don chanalom kan zo che thilati sual lo lam ni lovin ati trala hero anin chang fel theitalo an moderator in thupui danga apakai tirta ani anen nom hleya an debate kha in lo thir ve ngein kan ringa atlang pui zor kanan lor masa ani ber mani in fakle sakhinga la eng ma betlo anti kha tunlai chuan ati tlema betalom anti ti angreng deuh khan Donald Trump chuan very stable genius ain tia Biden a chungchang soin kumsomli le pasari American politics a tal to eng ma tho mu tur om si lo hian smart chu intive du su se atiani ole kan man mo dewa hun rem chang omle tun aya chip chiar dewati le po tumela thang chu thir tu tenin lo beng war pui kan bei sei kan channel in lo thir thina wangin lom thu kan sei boke